Veliki pozdrav, dragi naši, i dobrodošli u još jedan novi klip. Kao što vidite po samom nazivu klipa, danas snimamo nešto drugačije. Danas snimamo pripreme za Uskrs. Danas je Veliki petak, kod nas pravoslavaca, dan kada je Isus Hristos razapet na Golgoti na krstu. To je, kažemo, najtužniji dan kod nas pravoslavaca i taj dan se ne slavi normalno, zato što je Isus Hristos na današnji dan razapet. Danas se farbaju jaja i priprema se za Vaskrs. Samim tim Vaskrs je prekosutra u nedelju. Jaja simbolizuju nov život, rađenje novog života kao što je Isus vaskrso. I danas ću vam snimiti, eto, da vidite kako mi to radimo. Mi smo sada kući posle 20 i nešto godina, prvi put slavimo Uskrs u našoj kući, na našem imanju, u našoj domovini. I vidjet ćete, znači, kako mi to pripremamo. Uključena je cela porodica, i Nataša, i majka, i svi. Nataša trenutno cepa neku foliju, ako čujete nešto u pozadini, to je Nataša. Evo, smeje se. Nataša, znači, priprema foliju, zaštićuje sto, da se sto ne bi umazao od farbe, pošto će i deca farbati i svi. I tako da ćete vidjeti kako mi to radimo. Nadam se da će vam se i ovaj klip svidjeti. Obavezno udarite like, share, subscribe. Podržite nas, hvala vam na ogromnoj podršci koju nam pružite na klipovima. Nismo se nadali da će tako dobro da ide, ali ide stvarno dobro za sad. Na početku smo, nadamo se da ćemo imati i dalje takvu podršku kao što imamo do sada. Tako da sad ćemo snimiti malo i dekoraciju, kako su to deca, moja majka i žena dekorisale ovde u kuhinji kod nas. Vidjet ćete sam tok farbanja jaja i vidjet ćete naravno kad sve to bude bilo gotovo. Tako da, hvala svima i vidimo se jako brzo. Evo je Nataša, vrednica. Nataša vrednica, evo je. Zaštićuje sto, kao što sam rekao, sa folijom. Samo ti radi, mora neko i da snima. Evo vidite, znači evo, kažem lepo da sam i ja uključen u sam proces. Znači, eto, Nataša zaštićuje sto da se ne bi umazala od farbe. Šta imate da je kažete? Pa evo, vidjet ćete u nastavku klipa kako mi to radimo. Svako ima neku svoju tehniku kako farba jaja. Mi ćemo vama pokazati kako mi to izvodimo i svako ima neki svoj deo, tako mi? Da. Eksperiment, prvi put. Eksperiment broj 1, da vidimo kako što ispadne. To je neka ruska farba, ljudi. Ubaci se samo ovako, a? Pa probaj, ne znam. A šta ako ne funkcioniše? Pa sad funkcioniše ili ne, ja ne znam. Vidi, ako ste vi farbali jaja sa ovom bojom, vi napišite u komentarima kako vama je ispalo. Čekaj, valjda će se istopiti. A možda se otvara? Pilula se istopila i dobili smo crvenu boju. Crvena boja. Prvo se jaje koje se
farba se crveno i to je čuvar kuća, zaštitnik vaše kuće, čuva se do sljedećeg Uskrsa. Znači na sljedeći Uskrs on se zakopava negdje u voćnjak ili negdje gdje ima rodno drvo i sve tako u krug. Dragi moji, sada naša Nikolina pravi farbu. Ajde sine da vidimo da ćeš da uspješ ti da napraviš farbicu. Ajde, mešaj. Bravo. Bravo, Nina, vidiš kako se pravi farba. Aha. Vidiš? Evo, Nikolina pravi žutu farbu. Pokažemo kako izgleda. A sad će Nikola da napravi plavu. Baci boju. Ajde, Nikola. Ubaci unutra. Da, ubaci unutra i mešaj. I mešaj ovako. Mešaj, samo mešaj. Sve dok se ne napravi farba. Nikola je izabrao plavu boju. Bravo. I sad, čekaj. Ovako. Evo ovako izgleda plava. Realno ne izgleda loše. Znači, boje su tu koje su napravili Nataša i Deca, evo sad se pravi dalje farbe, to jest boje se prave dalje. Ovdje imate, vidite, imamo puno boje spremljene i onda ćemo poslije da vam pokažemo, sad da ne pokažemo svaku boju pojedinačno, pokazat ćemo vam znači kako se farbaju jaja kod nas. Kao što vidite, Nataša farba prvo jaje, čuvar kuću. Evo ga, prvo jaje crveno, čuvar kuća, koji se čuva. Mi imamo jednu posudicu, kao ne znam ja, kao ukras, gdje se on čuva do sljedećeg Uskrsa. Ovo je, znači, prvo crveno, koji se zove čuvar kuće. Sad, kao što sam rekao, mi uključujemo i decu u sve ovo, da deca farbaju jaja. Zašto? Zato što jednostavno njima se to sviđa, njima to pravi zadovoljstvo, srećni su, a ujedno i da nauče, na primjer, naše običaje, našu tradiciju i da naslede od nas, zato što to tako treba, znači to ide sa kolena na koleno i ta tradicija i običaj trebaju da se i dalje poštuju i da se naslađuju sa kolena na koleno. Ti uzmi boju koju hoćeš. Ajde Nikolina, koju hoćeš boju? Sad, neka nova tehnika, nema pojma, ofarbane jaja se prefarbaju ponovo. Vidite, evo majka to ja znam da sam asistent i držim ove glice u ruci, ja ih prsam u farbu. Jaje ovako izgledaju za sad, još nisu gotova. Nikolina nam je ustala, umorila se. Pa evo, naša jaja su gotova. Jaja su završena, ofarbana i one sad... Bravo za domaćice.
Bravo za domaćice, da. Jer sad čeka možda i da završim, nego se ubacuje u reč. Jaja znači su gotova, ofarbana i to sad ovako izgleda. Sad čekamo samo Uskrs. I dragi moji, ako vam se ovaj klip svidio, obavezno share, like, subscribe. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova, hvala na podršci. Pišite u komentarima šta biste mogli da snimamo, da vidite, da radimo. Budite mi dobri, pa se vidimo u nekom od narednih klipova. Tada veliki pozdrav i ćao!